Oy, malungil otoson meron gula del kuk mosbil tunin el mertial. Toko betser program ra kamera kasi sakto. Kita ro kawil matengil wasya lenser Basilius. Okya kan kamera el alsils. Imna otiak lemria dengerini lulya kaigil advertisement ringi ruel wase. Soal mutu mormurtun mortsim baul ging lela senatorisan. Katawasin baul ging lela senatorisan yang goram larngi mosme ding sel vegantel gingal era senet. Kita ro ka matengil wasya Mr. Basilius. Amle AI 12 years. 12 years. Le delicate traveluram lugyo. Ma experience ringi mo gingal olbira buaya akmal ngargi. Mel alsil sen so mama dingu terte al ngulme o mal belga berga ko mal saul espera ma. Pero ba? E direct meringa sulem el somrial dirga murtun mo msiora po. Digu meral wasin club gul. Adar belawa club gulira di lubra temela kita ya. Yes. Magamlo orirurt. Adar belawa medisay de sorira senator Talams. Langal tanga tara ulung ulem maswa menguk nosmera se senatorisal. E kita ro kaman matengel wa se sera rurta lenser Basilius mora. Sel kuk mlo aol gingelela senator kita ya. Senatorisal atatirgel mle mutlinger belau mle Valentin Mertian e olta otra lenser. Makumda so sel mle urung ulela senatorisal sabe ela lenser lomlmi. Akbarenga sule melok spera kama me modatura adrabuay ma. Tikun morise gudushi olgion mera. Sulang. Mo le di wegel tretede da do alngania kali kaktyon e ima kadi ka. Why say? O siga insir ko. Why say? Mata palugil o song e olgion la mera. Malugil ot osong mora other pelaw rokuin ngara alsel pelaw ma ngara ikrel pelaw direge. Jesus ma atangak la mora rupukul pelaw man masil pelaw rokuin marbek la other pelaw. Ngakal lenser Basilius sa tactical candidate ng lalo yang clan murmur turmurtial special election al mga rin at July 11 ratial maran milbuy la LRA waigel omtung utale wara itu ng self clam ria reng kita ulum kata murmurtial turwan akmal dir ke krel ave ngaringi akora sesel klaw matengel ngakara lulum te era peluram lagayo kan algok le delicate tertir membeto kaigel kiplem kaukle mulurior ngah ma senatoris alim ng saya ul ma senatoris alak mal gorat tilo dun sesel for me ngoprao de eta bakal to ko mer ngakal wase ngotel mering ra imol adal dong okle asa ikyu kamben tel senator etwa betul mo oltu para candidate leng sel gok le klaw mo dengan ngakara at ngakal senatoris ala sel teletele laureor el kimtila laureor mengi atire el tilur nga halwase ngau marar nga ke o marang alwase tel senkyol maral me kawa mom sisi mengire el mo ultu par kaw ya o me kadmo kaw klet mo laureor asini leng sei kay gitel experience el kamam terung el tila laureor akmlor murtel no ortel nombre el dire el nos me era senator atangakal senator which is akitaya makmlor mur tengah hamar bebi rarade gukmlo dekal sepekal mas emlo gukmlo ngilas a tengah kal senator Salvador Talams el ngia mutolong el kia blur orior ya guk momre kaya kita bol mere guk modibus ratolong le ta senator sioisan el guk ngiam le delikat travelilior man kamang time ya guk mo longal tengah to no senator meseral bol senator en ngulul tu nga kartel nombre ke nga kalmutul mo o klilug termurtul mortial turu alra senet temlom itut endi sel klam riar nga kal el museo rapwai ma aklam riar el mutul mortial olvira lulaw lo o mesa ikel klungyaw lo sebe edel gukut mok mara adra blur bela rokui beto kaurior el pending e beto kaurior guk ps natu di sel klam riar matibe itma au osi ke mesil kautasu lo reptel mo natastal ava ay ke ya korakmal yatir ke krel at maksa merial ngarai kal tokoy udle ore osi sil time atanga klamora a family na agitaya ya dire kelmora atanga el mora senator soisal
direct kamama to ko mult mati kuntira aklangal tangat mor kamama ro ko mult el armul Maisi. malaha ko ra karyol ko kamama kim nga klawad le kim brutal nga na ato lota ngil kaleta ng tital buila campaign kamam editarra kamate tel to ra senit tingol mo sa ikiti udle ora ito wawlang mo muskaw ako kulsip mo kaya ro ko kurang arar mo Maisi. por otto Ako mta sutida. Betul ka alwang lela blur bela ora sils. Kami dapat bora to ora kampa. yes Maraul de swimmer tial negotiation na ngaringia administration ra. Surang le al time. Lengaringia auda sulu ase. Tukut maklin mo mereke odur clean mera. Senate. Direct do tirak ra information ito ase. Semle negotiation ra an next 15 years. Amla mo te mo del di. Gri ela di tiaigid. Egedro min morain. Kamu ti osingin magdusyon gid sige dahil sumo magil tege bebira mo. Palbale. engi tiap la takal to ko karubak let tiam na tuwa del mura puay man adam na sa ring el am tiakal podot to ko official time em la tuwa del mur imal olbin nga ko umarang alwa setial to ko ra kampak tel tangari el am tial agreement blal sendringin mura olbin no matter what treaty ra pelaw mapuluram ring egiral mo mga ratification ng olbin akari malwasing wang raw to swela teletele sera lo ngara ringi elang al timlak al include ra arbato kal atalul bangel kuk timlay odur claimer olbi lak mutim tomes morngia akum ta se aku ka administration na ra executive branch sa ulong ra ringi imtirgegi telway al koram lingit tangkale patangak Minister of Finance away of leader ringi ma president ta al do what yaki beto ka aikel monday nga alsel elgi nga ko orange sel al time luwa semle sebe del mutel ma beto luto mle sebe ra other all below 3 continuation na tiyan ding wayal alto ko timo continue ra al momre ka tour multi ka luto sa ring ra tong ulit el ay kay giti ako tungura wasig selbok ngaltat maktur olbi lay kay po mames luasem etiab mamon bana la ratification gire mo ames luasem makaranga ureol mla mamre kam mamre utog dal mlorngi nga ko umrang luasay giti irmar kan mora pek patengel ureol koram la iwet tel ki 10 million ringi atau lagi ma ko tamla ringi rabe kray sel continuing assistant ending el mut tel ngaringa pasent tel et an moringi rabe kra apa ikera masi istis ina Istisina. Ako mta sotara mal subject matter at silvela ora at sils minimum wage. Adol tirak ra mlamadung toy ya government tamla ang araw dudir. Edit til na supplement tir. Ulugum magmangilton mo other olbira kadulo. Kung makarang ko swerte ang government tamar adra belaw rogo ya mo tabsula bingela ay ekonomi ngin ma tukara umargir. Minimum wage sa aplakataklan so mang minimum wage ang gire lower nga marabekla minimum wage sa sira ang aringir al time olbi la discussion nga kurang sa la for 25 for 50 hindi nga ka umarang alwa si memdungol mo klim kluk hindi aklim kluk akira dal ngul mas spread ringil say a level na a minimum wage hindi ako umarang mula sa kira dal mustri ra incentives ray kalsiyopay hindi akal sabi lo tukur aklim kluk al minimum wage al imol bulong Michael state government hindi akal sabi adi mal 425 hindi ra mal mering tiadi government ting additional 3 million na mura budget tel sa nga sa tel ang kung bali man burde mengira dal mo o mesel sel daw luwas ay kel kompali musukra ay meltela el merio mal ubentar tel tela el merio mga taksil di moriol mo 4% tial pichi et still lamang aring mal mering la talong ok hindi el ang wayal imbalance tial system ling
aralak lalo amla mo ring la tong ok mo Diyan ka lumakarera minimum mal wage. ka mo rin. Minimum wage sa sa pedro kunasing old news. Oh, hindi doon mo omes ng ilwas mga rasel tal kail doon mo mustrar en sa bari ya so ba ya mo klabe en mati kalsan man mo rin. Important rin ya kalsan pedro kada kadam ta suringi et kal kire dul to mali tial tele la ya kanami rasyo ba especially tel mo gere del kulsyo ba. West masyap WCTC masurang al ASBL PIDC mga ASBL pagpadang la siya ba al ASBL hindi mering la consumers I see. mal mering la aran la tinggi mering la aran laran mering la aran la atalong ok alu mong mering la aran may ako gina dun say mal klo nga kapalo mo nak masay pol kli magklo kanti pol kli magklo ngara sa pedal gut maklin al buk mo sutri atras yo bay menti akal sal mal mo burden yang kata rulin mo balance Atara close to il lo mesini alla velare al silsa. Ministry a mafe. Siyang agriculture, fisheries, environmental nan. Am saudar wa sakali lang arili. Ulo ko magamagil mo sin ito makaraom helper tial toy. Mong mosubirar adra sales mar adra omnged. Maultoy ringil siyo ba? mal nga ka aktir ka lara toksyo ngari nga imol maas lul makatong el mel wase ngara mapulur pelaw hati akal export ngara mapulur pelaw at ko ranga ramong in kanay ni nine argin anay ni trirgil maas ang humiko pinsyo bul makatong wase ka mamra kim masaw tringi titil mer elak may kam lan nga export may hindi elang tiya ka export te kita ti mga reyo malaro kulto ko ya tapi ito shares hindi nga ka umrang luwase at fund tial agriculture sa el musutrira at implementing pati ringi ang songs sa expertise na letial to ko ra shares mat ko ra ta ba uspe na our scientists mar atang na masudi tirgay nguspe auto del implement mo pudi support nga ka umrang alwasen gide del tirekel tel to ra shares tirgel mo osyo bail atra shares di mo ra atra pelaw ngaya zero tax el mortin el 10 years nga ka umrang kung siya ul maknidu motara at sendar nga awa se selgo klamalo atatian hindi ka yasay tiya ka ngarang rablu ngongil mlam karok laruam se mlam karok lari hindi makara sel di mo wayel nga ka akmlara toksyo di lulo say ngira del mo ngaring ya vision gid emostedi el gukut maklia master plan at ko raser set mo ngaral share sa to makapalmenta sa elon nga sure girel say malpol to ko ra kukaw malpol to ko at least 5 years and 10 years that nangaw del mo ringi titirir technical expert mo gut mukli mal to ko ra ta ko mo ko langi kal mal to ko ra shares at least ngaringi say kit luto mo support mo o marang alwasya atal mo nga license ringi mamunod tal to mga taxiran mo 0% tax til pere ga kitale wage and salary El time ng ngaringi a clo project ng ngaringat pa. El mesadra alternate renewable energy. Tagora solar. At the same time ang ngaringi mluktub el gagril el gombalil. El guk mesada solar el mura adastal mo. Right. Man si emel mon meng auto de gut maklisay malo be gumba kumangi el tuira. Ngarang des film gina jay kita maklolo do. Omo mesel ngi ngarang musuira other bela. Arala close renewable energy. Arala ringi ate kaloran video. Alu mel kita ngarap generation no spe ay kal tingki pul musil. Kada import ta alu me arala alu ate kalporyo. Ngaring ya time ang among kuk mamulo at mo
Mengira de lo sei del alternative luas mengrang asap el subaklit yang ya pela am lam su ba ayol tama asil sirngil kila la yayil for renewable sabel kan gira del malmol malngarngi yang ka atungul morsel tokoy na selo am lam mabre karibong kating ri meng ama soon to be in pro Lu basin trinidad na mo. no hombre meng el anga chai ka PPUC dir ngilok lo lo to tra chai kan el chen chai ka rokul transformers rabrur belal de tulo ase igele smart grid mo se el lot kira ay kay gidel to kara renewable akmal support ringil 100% mal mo se triran other belam e osil time kamlom south sel kuk PSL company lowrel lo bangela NTPP el mal arak like el solar system se wayal plan ngudaw del sidiki ay kay gidel NTPP supporter same thing hanian atal gidem se wayal plan winner al ngilu ul mamut mokri sel company ul mangar pela ul ngasera NTPP gidel se Atara kadang PPUC ay PPUC ma alternate energy mang sin mo bilir ka ra PPUC. Ya umulog al suko mang kauspe ral men melup sera. Adal lamlim. I see Alu ba kauspe ral men melataramlim. So malu il garong umulog spe ringin melup sa adal lamlim melataramlim. Ya a PPUC charge ra ka ra lu il garong umulog spe ra benjom ulubra. Kam goro o tiyo swim giren sailing. Beto ka ngira wasing. Hindi akal kuk sumidu lang laklay kam sil obo mo loong ilguk charge ra ka or sil ran no I see ma tiyan melup sa dalom ilguk tara ba tingin. I see Etek mulway sel sewer. Akong ngilasa na dartel masenta. Aaral. Plus yung tapringi na PGST. yes Ulgo magmangil timo adar ulbira kurang magara mo nga sira adar law la gagil tretara PPUs. mo ol nga sir tira kada mga tawto ra PPUC mamang lisel tarif ng cell implementation no cell ang ra tarif clock and play ngi mo tra $15 service charge mga ringi nga ra billing $15 man unheard of service charge Siya sumlelo klu la almem suwer ka yung LLC sing okay klu darto klu. Dapat po. Mering laaran. O sisil time ngira dal mo omes ringi nga ka akmal na involve per tial to ko ra tingi mat ko ra nan mursira kim ngari. O mang dia kal o sisil time mla pato kam la mo taral sil. Plus a PPUC matari for tir mang ako kam la mo BS. Hindi ay important tial to ko ra nan matingi ngira dal mo mursel ulele omes ringi maran. Tiang alo nel tingilo gamle upgrade ay kar toko rara asuwer na toko rara merapulu belo asyaba la tire kan milis kita uto temle ol nga seur kita chen cycle pa so en legal atanical pa makni trahel tum tingiluk telo ap esel pa tay kita merat tel met ara tel matalap tulula ang tire diru legal ngar sejo tire kan ngari ngat toko rara asuwer am leutura alsen magkadangilu selaw ne milkat mo klatari furt mula sa kalamakarang harat tiya maselal temel na administration at nga kal chanson toribyong endim leko tengilu kaveringir segi maul makadaman mo kamang to kara dimla katongro endi elangan ku cerak top dan me elangan tiya putungnya pungaram la mongoto makpoktura al sel kadamo omes el mutum mo sam okal morsel lungin lindire kal man marang nga kamaktire kal feeling even though akiramal kayo hindi karara o sisul price maratangat. Ngar orilo. Ya baby ra service sa diakal ko. Ya baby ra service sa diakal. Ay tungol mo na aran ma tirakal gil patiak luwasay. Tirakal ko ngar ora sa $15 service charge makmlaw nga bil. Magsay gidal $15 service charge ada ko tingak mula sa sen PTSD. Kuk ngarang. Ng atang kuk ngarang. Hindi kira dan mo omes ni oro lam tira ata PPUC telgi bil mamra arngi luasen. Mo nga ra tri telel tiang. Mering la to saw tangil tiaka information ng ngaramata. Yakti mring luasen beto kam lam ngot ara sel.
Matapong ako dal mo tulome sa mga tmok. Maral mo lang ha, aaral-aral mo mating kira Lord Belaw. Ilatara, global kultukoil, gimusu bringia, tukar housing. Al time ya umisin del buigir belaw ngara school magir dia ka temis. Dia ka available ha government housing. Ulugum gamangil. مسيجيد تجيد التقرا هاوسين مسيجيد التلاتة لما أكل بلا أقول أقوم مرال وايسين من شغله غيره ودسوين بس سيترى أقول مرال بلا البورا سكول توم بلين كتير الموتم Yes. ولقوم كم قلت المسين التور إن year and a half أخ ما قالوا ستي أمرين دو إندين سبعة ولا داس التواب دل واسين مقرات تكلا تقرا هاوسين رابلول بلا Sera 8 to 9 الولبيل مع 10 الولبيل قدم لا أكشرك نرى السيلين قدم الله رالون رتايوان رامي رالون المهم مقرات تقرا هاوسين ملكلو displacement sel displacement tadi ngaringin berela toka mesello na urup amlora NDPP amlora Palau housing tul batangnya lalo na tingin lagi awan amlor sel first 5 million amlora low cost amlora Palau housing sel second loan na tingin amle 16 million semlora mid range mid-term mid-cost term low cost housing tirigel ngario amount mangarngiar ngario kada kada mga soy masaygi dal 16 million ang ngilong emlora Palau housing emlora NDPP ar patokal self study rak ngar olbi lak ngilong patokal mlo apply ar by first home owners hindi ka displace mo titer stal amni 5 or self time mo self study rak na second role jadi 5 will displaced am qualified mo sa at the same time sa gidal administration na milang anaut marayray nomru sel wayal plol kidel ngaringa ikel housing ngi akpong akmu tul oldu ber sa gidal ulda sulu asin lot tabdi ataraut ma itself state madubang ngikal atmela national government boldo ora igigit housing ngi malsab ariran avel almo apply mom tangari dal couple supported by government adalong oklak lo mar ar display sa madir klora blur belaw e osil time marangal gedel almlakay topto tan mo na o say kaungil klangar outside sel tulo asing brain drain mal beto kar adam lamray akme dangaral lu telay madri lu telay la angaral 2000 al ata kamlin tim na to belaw akmadan tirar bebil adraman ko yung esar dire kam napaka hindi aus pela ha housing atit kamate hindi wayal ko rati kal salman mongrod ringer other all bin leng ati ako to mga kakpong akmul tun mongrod ringi at least till makatmok law resolution almor imala president mutyangar ale gut makli ale ko diri dur ringi raw ale tir kare kan wayal ko ramlam oit I believe kung nasa ngirel mo tan mamkatmok el mo tan marala aldo atun. Ya, malu ka ela last question na kara. Kung das yung global good di da karir to ya tel PGST. Fine. El al time rogul to el bombar. A PGST mon mutral mem madeng giragaw makalip. I see. Ang aramong hindi mlakalo utak sa akal. Ilang utak plus ra PGST. Kambol o tiyaw de siyempre ngayon sumgamil tin mga drol biro. Medyo po rap lakatak aldo atun. Again por kita tira katmula sa hindi katatak sa akin. Ongerong a PGST tingilu lekapalmenta at ko era ko pi tumlo ti kautautan. Finance ra operation rtian. Gogil amtri mulmutra services will provide makadam lo malay masel la an gilt makliar adra ADB
tira milu sini ngul mer adar olbila apasri ak madangel oreng selwaser adar olbila tome sini ngania amendment tel bolopos ngakakpong ak mo ol ngoseo raul dasun ti ako tel makatmok lawase ngabati ara lakal lakam tak cycle service rakabel tel wa PUC ma PNCC mpom ititiriran atam ay kay gidel services maral matengi ate hal gidel melang almangya tra PCST malpol telgibel tianga makitelen makita tabatel ngul bangkela inflation awul makadaf man ngararing Diya ka man sulang elensel ila katabay di mora. Ay kaya ako kolam leo singila. TMC gire la blur vela ka pam sulam la ay ngiro gime au desme ma mal kula berkul. Kami di kugir rakal basi ulgum ka mangilte. Kamakarang modalir tigel tru materu senet. dia ka to apok ngal tangat udalay makuk mangil amo to alira is given leng sel ta mangil te obo kat mo bantri important tawa se makatapay katamarang mot makalorior yang ka of course tirakal bebirar senator sa tirakal kintila kalorior raikal na momre tirakal betoka ara adal butan tiral selase ay important tada kadamo kaukledem akpo nga gima kaukledem met makalorior lomes yung tiko aktor nga kamu osay kay kalorior li kaway kay kidal tosa dal to ra tengi mato ko raran lo marang alwasen de kalgirit ay kay apo oriol lo pentri mo enforce mo oriol lo pentri mula semed dolngit matungubet etianga de kal olbira kalula kamatangela ka makatira kalna etianga an institution that we have to work in a teamwork. Official timing mering laurere la olbin hindi imol resolution ya kata kain seo rokui ra ottabatel. Mga igay editar ra kamate ertel olbin man mering la ak matangel wa cycle nga raw laure elang ay kay kat magil Michael Cook mo to suya kalmo oltob mo rai dai kalpepi rastokoy akira kalmo otto dan mare hindi say gitul kukora amla na ala kaya reklaw mo tingin nga kalbuk mlete liket lo mentira pepi oreo lo mentira senators mal tira ka ngaringi kalmok lakpong en sabi kalwaya kora di mo start lo oreo lo mentira Kaman sulang elensel kami di critical multi personal question le kora. Kau ngara kamruling ire. El alta ma oreo el lo mentira adrasya pal NGO Peace Wind Japan. Peace Wind Japan. Estial NGO oreo lo mentri adra hospital el trail el mga sada rato ko era NCD ra bulur elaw mga niya tial lobang olta karar adra hospital mar toktang mar nur sutid lo me saikal pek legal island state tergid el ayang el belilio mga yaw ma sonsol ma southwest el malaya al check ra amrula check up o mesrar ate o ay sutid luwa se ko wangarang atelitele la patngem Kaman saule lensel akumda sulwasen. True meru rakam delegate mara adar rogo adi kalsal. Ngariya question tira waseng wat alaada. Candidate lensel Basilius. Akpaiso kan utial tial maska olgion. Mamlut mga do urtir. Ilal senkol bomsis berat sela kadet di talbui. Me gusto siya olgion mga korka adar bela mo mga korka siptil waseng ngaram importante el senkol kara ila July 11. Ngan musulang wara ito nga kal lenser Basilius sa YL tu wara ito akmlangar olbil mla Aurel 12 years lom te era balura malgayok aklaw magnger nga kara Laurel pentrira terkal senator smarte ligets ma tele Laurel al selaplay kaw kletem meru Laurel obak kaltaring pong akmal mablakar ngu kolomes mga tmok lay galurior el ngiyah malkat migil el altay mal murarat
sa tambatangay luwasing talkiban bring la talong ok talkiban bring la aran la rohul tokoy ng say yakutal mo omes ringi loban tier bebirar senators ak matangay luwasing beto ka warrior mabeto ka angaraw ra senet el ngia obreo del wato ko era kampak el direct el uspe au ratification e direct el beto ka ngal sang sela udo del lapangan mat services el giri provide el moral adrablu akpo ng senator pok ngal tangat yang sabi ekal mo ng oreo lo menteri e omes ay kalurior lengar sel cloud matangay ngak ma lo menteri tirkal senators mara adrablu e nga ka simple lang talo tao matangalia aurior porni olngit taklangal tangat manglungu olngit luwasa ipupom mlatkakar el almaran mil senkyo agi betokor murtel mortel tiruan aktire kelotar sasus maatangak manglungu el mortir mangak olngit atraplu luwasa kamkuk mesakak ngika kalmol maltimde latara makukpong guk mo lang aranga kartel maral mil singkyo mo close singkyo luwasa guk mlewang raw direk yakom mal musulak Toko el program ra at TMC Lulubangela candidate mo senator Lencer Basilus Real Mil July 11 bumral waseng at bela aklo ang leader at ora singkyo maulma Mr. Basilus Utial te alle mertiang train mo dur ada belau roguileng. Ako del club siya hindi kasi ro belau ma. Ada belau ngarai kir belau ma. Agi utial te alle embrenga sulelos velos per mam. E direct o ligi trek mo mal suma ngari ngar mi un morning. En sebel adeng warnga gi mul molo yarti al program. Mal ubeng email ringi magiro kul address ringi mo siya ada belau directly ta communicating ngi. No si crolele a adal mo senkyo abla taklo de suel girela government mo por giral tadak matino me gure nga sulen men aklo maria ngar kawak maringe lencer lo wase tia bring ngara maringal ka experience ni mga understand ni tia bring ngara magi dingutial tibir kama membre nga sulen me ure ngara humil secure ba malubang ringi ma igirogul mo sa magi relile ko ka ula aktial TV feel free me show up yes akmong el mutal ni al musaw dira ka to da balo to number ma ulum dia gimlia number I say hindi Lencer Basilius candidate mo senator bela ora July 11 Man sulang sulang. email